kum kesin jam ban kentiu ke tho katar ban pensana mi Riewïaleh Laitluid ke rilom khasi chantia bat karo ha khasan trek rumphang arjar option Robin Bihu IPS Director General of Police but President ke helping NGO lo yoban plaj Paidbah ke kot ke bakerteng freedom fighters of Meghalaya during British rule lani ki nongile Laitluid ke Jylla Meghalaya ha portion shar ke sarkar phareng ha jingalang ke bala penlong Meghalaya House Delhi yakate ke kot la tho du ba Daniel Stone lengdo nonglai unong yesaj an Supreme Court kari India nalo Robin kumukongsan lai don langru do Dr. Tabor lang ti Kharsentio Assistant Professor ke International Studies JNU Delhi kumusembut kongsan u Armstrong Pame Director ketenat Education ke Sarkar India Kyrwoh khmat ke than chatai lam mingi kari India bat kiwe de yakani kot la penmi de kari khasi book agency na Shillong ba yarap penbit penbiang shushu do Kaushal Koyal editor ke Pigeon Books India la penjana shushu ikre kot do Professor David R. Imli Chairman Barim ke Union Public Service Commission UPSC haki benta ki bedai harilom karo ba do Professor Milton S. Sangma yaki bedai ha Assam Habatin Paidbah ki kishab kashab plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya